dongami doguo naho urupanaho saitiur sudenala kami nang ladit porhon sidalang nabi nang hajit motor roh kami dang boy dang boy liluho molo Jesus mandongani ho tinalu jaho nang holso ako Jesus matoto dongami urupanaho apulanaho sonako totong di dalami nang dao tahe situju omi dang mau lotol hastusi ipai mau tomuon nahon lumsona dodilapung nahon Omma hita na magdongat tubuh po parang sira zaman itu. Jalan rumah di son ulah-ulah rajai mamutong sonak malela. Jadi raja nami raja bulu. Ison adon do patu pahami. Ima ringgit sitio suara. Namar dongan piso panabbo. Sayang git matutu diak kapandenami na mangulahon makarejoi ima pinahan buan saurmatuan ina tua-tuanan dia mula nami asal tanya kok kamuna ulau non baru asal didongani Tuhan tok-tok kita dinamangulahon ulau ta siang sadarion saat tu hari marsubuh naik pe kosrohan nami anak komuna upa saat tami ma ima piso panab bolong laus samuman non belas tanya aku kamu ma ba adong ringgi siti suara dus nyuruhat tado mau lihat teh apa sama deh aja sebut tuh bisa mah Mau lihat mak, itu ngau jalo, pisau, panampol, pasal jalo mak, pasal kau mak, mau lihat laburan siang, luhut, ringgit, di rumah lah, dan masuk mata kuat tak, itu dua nur, sahat. Tuwing anak para satu pinani lima di motor nami nabas pang apala di bagas setijun jadi dihita cerita asal utang nyakol lima piso panambolon jadi matangnya ngeta mau dati mau sebar nami tuh ada tuan apala di bagas setijun lima nama tuannya tuh ada tuan nama budak guru lima nama siala mai di pasar rumah tuan di botonami apalah juga bisa pikir jadi nomor pagi dua mami tong ada tu betul patu jalan ramoti jalan ada nala patu ni pada anak punun nami asa iring jalan ramoti jalan patu sahat inganan persatu kinani manang nasi tuhuta bona kasubi dinagaho Mataron nami, saya guru di homat tong di Tuhan, tangan mahani saya hutula, sahat tula sipul ulau non, mau lihat ma di ho, amin.
Ulam ada. Itu langsung madep gede itu nggak sampai taman. Ikan ini masih tunggu Gede ada lah. Itu enggak. Jadi di kita nomor tubuh. Bariasan diurata. Kami matutu nagari panambul di ulota berasikion. Bulununa. Asa dihubasi ata pagubasta ang buwan ni Nadurlata di Karsaw Maduna. Otope. Dulu masuk tapon. Papahan. Sa pulo ko mo patunani di Karsaw Maduna Jadi tangan di kelas rohama belum dilakukan di Karsaw Maduna dia dilasur kelas rohami di pasu tua kami seluruh nabi nama mudah Karsaw Maduna. Mana deh mas? Nah terus kamu mah. Tanami sok yang di tanah marungat tubuh ima di sakap nami napatuba tonggoraja hita dumumay dinang jumulu marujung ngulu inang nami oppu Zainal Buru Simang Chong alani akamang raja inak sori pada tonggoraja tikyon Tapatuba asa dus rohata ima jak karencana naik sudah onota dia masugut jirao pasaton akka adat taubat Karsaw Maduna ni dainang namion Yari nauli Yari nadenggan Bunga tutu merapak kundul hita di jabuni donga sahuta tarison ngoliatin mali donga sahuta Nala di parade itu tempat di kita nalau makatai matong raja di parboha ina tutuata isialani di hamu dong asautana ni raja ni muta ada orang soi mulai hai matutu ya kapakatayon si raja ni mulai beranda pasang apa mi hamu dong asauta raja ni muta Saudul lah mai tadi. media rasa Ulang mama. Oleh kami sedang sauda seluruh kita memahami. Di dihamu tiga mariam. na uliate ma di hamu dong asauta nami raja ni huta nami hari mo tujuh surungulu ni na tua nami sa takasan non degyo na tulang lo maniroy hami ang kapergila mo muna soksong ni dong asahuta. Jadi androng sa terus dia kapakatayo non inasa matuha sutupulon asa di jahaw matutu tulsul ni dainang ng parjulo muslim sa Di hamu sudah kajuara da torok do orang muda tarlu do suasana kada wasahuta ni tidak ko tarlu mari sana amu tudang simang so ima apara na mupus na tutu nami nang jumur nomor dingon isowan los tamu sare partikian raja nani asal patorak kami joro karengo di jujur di ngulu ni na tutu iya na tutu on tu di tanggal 17 bulan Ronon tahun 1972 Jala marujung maun di tanggal di tanggal 20 Agustus tahun 2020 orang 25 jadi kena mana tuatu on marumu sia bulu tahun na tuatu on ima nang jumolo mording narau tapada kota na tapada saudari marhasa hoto mau tubuh besirait tu marga sirait ima damang nang jumolo borhat diari di dalam kanang lewat. Jadi itu gopia na tua om marana mau sada marana mau opat. Sada ma nobba amas subia panggorana upisati.
opu Marcel. Jadi dana di si gudang na dua anak opak maboru pahopu 10 itu. Jadi boru tubuh ni dari nangon siap kangen. Maranak mau 2, marboru mau sada pahopono. Ditinggal ini tinggal mencak tang tertusi do pehita lah dolo paju dorota do aharo dalan situs rotos ro Daupu warna pangaliat. Jadi pangaliaton manganak buru sitorus mau. Jala ima sitorus ma bonaniari. Jala pangaliati manganak buru torus bonaniari nami. Maranak ma pangaliato 2. Sada magwarna pangaruruk sada pangisi. Jadi si pangisi masih yang gian goparan di pangaliat. Jadi pangisi ima ngalak buru si mangucong. Sia si pitu-pitu. Ima bona tulang. Jadi nama pangisi opung nami nama ngalak buru si mangucong. Maranak mai sada ma anak bawa 2 mai boru. Jadi boru siap kangen muli mai tu marga manuru. Boru si itu boru keluar 2 pas. Boru si pai 2 tu napi tu bulu. Jadi anak ni jauh pui ima pangisi sada. Guarra pui siuka panus. Mangalak boru si torus. Si anak borga. Jadi 2 maraganami si torus tuhami. Sada masih torus bona tulang. Lausara masih torus bonanyari. Tulang do bonanyari. Ima haroroni si torus. Ima mong namin ini Ima tulang nami do bonanyari nami. Jadi si mangucong. Muli mati mangoli mada mangon panganak ima buru si mangucong daripada baru sonari. Buru si mangucong siap itu poha. Jadi los pangalapa buru masih mangucong dohot bonanyari, bona tulang. Jala ima haroroni si mangucong raga nami nagabi bona tulang dohot pangalapa buru. Jadi raga nami upasahak mamparong si soal itu tunat tuam si napiga. Awang raja nami inang suri pada naliat nalulu. Sonon majujur ngoluni dai nangong. Ya opung nami siyang gijang na margwar ma opung pangaliat sirait. Na mangalak burung raja iburu sitorus siya ng burgaw. Om managabi bonal nyari di ham. Parpinopar maon sada anak. Ima opung pangisi sirait mangalak buru ni rajai buru mangusong siyan pitupohan. Om managabi bona tulang di hami. Pinopar na sada anak ima opung siukap panus sirait na mangalak buru ni rajai buru sitorus siyan amborgaw. Om managabi tulang. Marpinopar maon sada anak ima amang nami upujay na sirait. Nang jumolo dialap tuhani siyan tonga-tonga nami. Na mangalak buru ni rajai buru mangucong siap pitupohan. Ima dainang na tapa aduk-aduk nuayo. Ia dainangon ima tu opunami sisikam opusikam mangucong. Na mangalak buru merpau siap sipitu-pitu. Om managabe turang rorobot di hami. Marhamuliam ma dainangon tu among nami opujainak sirait. Hami pinoparna opak mabawa ono boru. Omma pinopari dai nangon sian anak bawa. Abilin sirait na mangalak buru pajaitan serta pasir. Mar pinopar mau 2 bawa opak boru. Jalwa pahopu ma 15 salak. Lepe 2 hon bapak jainal sirait mangalak buru nurajai boru manulang siap bakara. Mar pinopar mau 3 bawa 2 boru. Jalmat pahopu ma 3 halak. Nama abakku bapak jai nabi. Napa tuluhon
Opu Angel Sirait na mangalak buru Rajai boru tabarat sian sidik kalang ima usad dira mang rajanami. Marpinot permahami sada bawa dua boru sada pahupu. Napau patut babak bayu Sirait na mangalak boru regar sian syattar. Marpinot perma dua bawa dua boru nomai adikku. Pinot persiap boru ni dari nangong na perjolo nai marihot Sirait na marhamulian tumanurung sial lubak kuala. Marpinok perma dua bawah sada boru onok pahopu. Napa dua hon nai harlen boru Sirait marhamulian tuhuta julu sial lagu boti. Marpinok perma dua anak tolu boru opak bolas napa hopu. Napa paton nai Mikael boru Sirait marhamulian mau tumar kepajaitan sian sitorang. Apalan yung may rotok ki. At pinopperma tulu anak sada buru. Pahupu dang arang dope. Napapaton mariu buru Sirait marhamuliam ma kusembiri sian deras dagi. Mar pinopperma 7 anak sada buru. Bijab wala ito. Napalimahon mak hanil buru Sirait marhamuliam may tuhalak Korea Mr. Kim siya Korea Selatan. Marpinok perma 2 anak. Jadi amang raja nami inang suri pada nalulung nung ngasangap saruma tua inang namion maranak marboru marpahup pusyak anak marpahup pusyak boru dohot marnini marnono pungung masude pinok parni dai nangon sian anak parumain hela sahat tuni pahupu nini nono 115 salak mau lihat mah di Tuhan. Soni mah amang raja nami, pinok justru ngulu dari nang. Ya marsogo matutu ulau tak di persor matuan ni natu namion karsongono matulang natulang di rencana doho titahi ni hami nomor 27 karumuwi ma di hasuto bolon nami. Ya marsogot jam 9 pagi dibuka maulau ni dibuka huria. Bukoni hira-hira 1 jam 9.30 ujalo hami ma di hira haroroni sirajani ulang nami saluhut naman yan hamu aka hula-hula nami alay ba hula-hula pangalapan madihagi sumangusong do hula-hula nami marpaung nabasahaton tulang nami si Torus mopo natutuan namion tu rumah-rumah no sepinukan itangan na las lisima tutu pasar ulos parpuli parsunguni matulang baru si kopi maracara ma keluarga silung maracara keluarga hira jam 12 tulang natulang di jaluhami ma ya haroroni ula-ula ngarani bihay man jalu haroroni sirajani ula-ula nami dukoni asa unang gabi marsait kita tulang yaka halani ula-unon ba jam sada mangulun mahita mangan marada meta tulang kira jam sada may dukon na yan nun taturus soma na naman jalo haroroni si raja di buat halasarupa margali punan nyari nami do tulang nami terus baru di ultima buat acara mencalo haroroni ulah-ulah pangalaman di hami sinangusong baru jalo kami mah di haroroni sila dia di buat nami ya hari-hari nama kaulung nami baru pengasahutan jam 12 mah karung karadi hari mencari saya ada do karadi hari mencari harus lalu di bahasa Thai mah tu pangula huria jam 4 jadi tulang na tulang ala tubuh na paso itu tutul suatu nota na tuan namion lenang namion ba sanggam mah tutu jolo batu rehang mah katakas saya tutu aka
mangiuton ada sahabat ako tay panakok kami mah namu si raja ni ulah nami musiko anon di pasatu pamula kuliah atar songoni mah tulang teknis ni ulah ta di mari marsugun marhite haroroni hamu tulang nami jala asa membuat tangiang dihanya kapo paramuna di tahi rohanami do tulang ya kaulus dan yang si pasatu muna jala ujalu hamil no siap kamu selalu di seraja ni ulah nami ima bona di hari dihami dua matulang bona tulang dihami dua tulang do hula-hula pangalaman dihami nakaningan nga dibagi hamu tulang jujur mulu ni na tua-tua nami malodo hamu tulang na tulang bilang ya ka na pinurus nito di muna alayang ko tulang rorot nami marpaung dua ma jala hula-hula na poso dihami sadama alamar hitehon hula-hula nga poso nino ngariton anak siya kangan ni dawang nangihanan dua masian manulang ayo daru sudedo hula-hula pahopu be saya tersongdi matulang anggo ditahi rohanami na marungat tubuh dohot hasu bolon di panjaluan bulus mabutil datangian si kamu si raja ni hula-hula nami Tahimuy marisanak ni hamak katulang. Ison cocok kami harus betul bolos, buru, pemain, anak, lau, madokon, hata madok mauliati. Nyap tulang anggo di siala pabainan nami badang rohamu laumani roihani alaya laha ala lakka nasiatu hatta do kodong nabi mu tuhani rohamu raganani tulang do di hamu surya kadang turunan darong di sibur gaun mani roihani donga sahuta laumani roihani di nama rujumodu na tula-tula nami na haulongi na haulongi sudah naik ada tulang, dok dia harus sudah ka dengan sahuta dengan turunani, dok sudah ada di sana selalu akan mengholongi roha. Anggo sian pabayan ada terbaik kami na balostoni Tuhan muna saduduk na asidu tolong mulai. Alai martami yang doa ini kerana ni tulang Tuhan saduduk na. Saya ditabay Tuhan tamadi hawa kapasu-pasu. Saya di lomba di hawa kahantaso saya di Tuhan tama akatan yang muna soalnya kapamulaw muna saya Tuhan tama na mga ramoti. Anggo nabuhi terpasat kami tulang lapas sangat kamu mauliati gudang do. Alai mo lo adong do pidigijang ni hata mauliati natupar di pasatan na nira danani tulang lihat do sa duhut na akka ita na makamatulo sa huta akka nagmu di tunga-tunga niya na maksanga na makyo. Alai na matulang alahata mauliati no kerja songonima do labi terpasahat kami songonima do sahat na lawan rupiang na saluna tima nyari tulang nami tunga sahuta sudah mahita na pungudison na mahata raja dison marsoba hami 10 jari-jari pa 10 si magtujuk ala ni hulongmu di hami dituloy hamu sudah akka ulaw na nang tak patule tu tutua nami inang nata dopi terbalos kami ya mang terbalos kami inang anggo siapa bayanan nami alai di samping na boy di baik kami balos kauli ni lagu mo kahata si paneroy waktu mu sudah do pikiranmu di adat naong binaymu tuhani batuhanima manabai sudah di keluargamu ibas-ibas mahamu sudah man inang tambay tuhanima tuhamu sudah rezeki ang iya matutuna sa urmatua hamu sudah anong dison
makan mengelobi sa rumah tua, siya na tua tahun, siya na tua namyo. Oleh hati madiamu, jala matikin, Panginoon namin na ikorap daw kita, Panginoon na tua. Jadi, oleh hati madihita sudah, oleh hati madituhat. Yang Bukwende nomor 190. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus sudah ngurukku di Tuhan Yesus. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus sudah ngurukku di Tuhan Yesus. Ibu tonoku do Tuhan Yesus dan ngolong semua hube. Ibu tonoku Potidion silang di Kristus mahu dapoton. Sayun tunggalon apotidion silang di Kristus mahu dapoton. Sayun tunggalon apotidion dangol wau sumur gede. Sayun tunggalon Asini ruhama dihamu do dame nasian di mata nang siang anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mula keluarga besar Sirait nang si mangusong nang sulitahe na ungu di bagasan Manugoton di nalau utama ulauta di bagasan Manugoton alai jodoh dibuhai ulau ni marhiti acar Korea. Nah parjuru naik dohon nami hombar tu pangidone keluarga Tuhani marhiti kuliah ke BBC buluan jala nungha dipaksa Tuhani surat sian kuriata na di Porsia. Jadi amanima ubasiami pulau non di Manugoton nang di na acara manutupan non. Jadi alani tabigi mahata di mata di hita di bagasan tikion Sia Daniel 10 ayat 22 dido jala harap nama sahati do pak perjadiani apuan nado marbalik maralu arsian hata eraila alai angko bangso akan tumada di batana baduduson nama rohana laos masih hohot dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ima yang kusana. Suku-suku lain apakah
pada zaman ini, pada saat ini diperlukan kesetiaan di dalam hidup kita. Tutulo honota rekod si tutulo. Dakolana setia alai taat. Amani dawa kadongan di taringot nakit taringot tu ngulu di parsahat man orang fasik. Dia akan selalu berkata-kata dengan mulutnya yang licik. Dia akan membujuk dan mengarahkan orang-orang akan murtad berbalik dari jalan Tuhan. Alai dia ka naporsia marsiho do ibana di perjanjian ini. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah di mana Allah bertindak terhadap umatnya yang mengatakan bahwa aku akan mengasihi umatku kasih setiaku sampai selama-lamanya. Alai kaya di pardalanan Imam Soi saya mengilung-ilung nasihat, saya murtad do nasihat, saya mandau do nasihat siap dalani di mata akik pelung ngaduluhun pada nasida dopak di bata ala lima dipaimot di bagasan tikio. Tetapi orang-orang yang taat kepadanya, ia akan bertindak, ia akan berbuat, dia akan menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan Allah. Jadi imarikot ni kesetiaan. Dakolan higa tuli maka. Higa marur pun jorma manusia. Higa marur pun tunggal di boruta. Itu sangat diperlukan kesetiaan. Kenapa? Karena kesetiaan itu yang membawa kita pada akhirnya hidup di dalam kebahagiaan. Nah, awan ini kita di bagasan tigion di paimot. Marhi dehata di debata di bagasan manugoton. Asa taingot ma tapadalam ma marsiho mahita di perjanjian kai. Jadi ninarwanami sian umur nagacak nasaktu hami siaput dulu baridei. Alani sadaras ni rohado gacak di umur hatuau idora di parsita salutalak. Naing masih gajak umur ibana di tangoon. Naing magal dihalak mertua ibana. Ima molomian di bagasan perjanjian. Jadi si dohon nami dihamunak keluarga. Alana pasidukon ari-arina tua-tua namahmu saya dari on marhiti ada nabinukan yokuta si juru-juru tubuh atau di gamma ulo kamu salutnya jalan ikut-ikut dong naki dinahubili 100 opak di nomor nina tua-tua 112 15 nah, natorok naik sopa di pasu-pasu di batang sudi anak 20 ina ubigi hadong museng adong dose puparna dodo na nangalulung lulu tucina. Jadi
parhatobotot ado dia kahalak namian di perjanjiani saya dapoton ado aka hadueon nasniro. Jadi somoni mahu Pino parnina dua anak guru helang parmain paupu nini nono sudah mahamu mangiguton iwat kamu mah dan suara poda nina dua naringga dia muna jara ido nama ngororo tamu anggo parsikolannya dua nakoto nakajulu nama au radang kurado ane dan somki tahun sarjana ada kok ido berhasil na dua ido naik ingotot bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini adalah upacara menghormati melakukan adat. Karena apa? Alanunga hijaluna tuan adat saliri guruna dan boto molo di umur 37 dinahu boto ngalikaduka surat-surat hari apa ya artinya nah tuang ini nadu tuang dakado mena mangikut ibana amani sialas mirohamu nama sahut oparanna lahu mangadupi hula-hula tulang dongat tubuh dongat sahuda dona asik atau niang mahita di perjanjian ni di mata dotita asa liring mangulu kita amin matangnya kita Ali di para amanamin ali banu agizang mau lihat tema di pasar rohanami tuho ala di loko tuhani hai bason dan partikian di bagasan mandu boton di parnako ni materialni alio ali Tuhan nungapungu hami rakdo oparami na dua-dua nami nanggosang di jolo nami di bagasan tikion nang sumoni hula-hula tulang saluna marholong roha. Tuhan nami di bagasan madukuto naik bukan nami ma ulaun nami ulaun ada pasal matuaun ida yang nami di tikio atau ngari Tuhan loas maham di bagasan lasin roha laho pasah toni tu hula-hula tulang do ngatu do lan akan asa di bagasan hingga di ruha ias di ruha ali Tuhan amin nampe disakapi keluarga di bagasan tikion ima dina paujugon nami uwa-uwaona marhiti-hiti duduk patang buano nami do na dua uti buona pasuki dia di masukut manang jini alani Tuhan nami dongani urupi deoma hai paso di surina oparani na dua nami dina paujuk kon ulawani masukut di bona pasuki atong sah di humangulung nami ramoti man dongani urupi pasu-pasu mahami jalo matangin nami horan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai dihutono ku Yesus saleleng-leleng nai sai dihutono ku saleleng-leleng nai namo namo
pasarat magi dohong maniga di tangin dan pidodo Tuhan Yesus Tuhila tangian ali amanami Tuhan gereja saya pinatagi magwarmu saya Roma rajamu saya saut menolak di bangkong sonda berlebih leo matu hati sadar dulu sepan saya sama di sana semua di sana di dosa di rumah berdosa Tuhan unang kami tujuh Tuhan sunnah kedua mati siapa baik orang percaya doa terukul rolia sana musari saya lindungi asih di rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong di rohani di mata ama do persauran di perbadia ma hamu saluna amin. Ika horong ni hula-hula si besabut do tulang ngami tut merbaung do dia haduli ibadudul siturus asa ala nenggak waktu asa letame kita masuk ima dinalaho pasahat sabut. Pauta di pasar sabun. Bajuru maju ra ibotonami ala itu sini ruang udah. Unang tanggung. Aba. Oke, 1 2 3 diangkat. Oke, nakokon. Awas jangan halangi. Awas Pak. Iya. Oke, paturun. Turun maju. Paturun. Iya. Paturun dengan. Iya. Oke. Pature jo dengan. Pertubaun. Duduk. Ulang pula tari dan ulang pula tari dan lu iber alar sabut lebih bijak. Saurma tua. Diamu si rajanya mengburu nami rajai. Pinopari raja mangatur. Diso di meluhung niari di pernakok di mata niari on. Dungan ako kami. Bagas mo si bagat di dua si gongkok pangi sinaon di bagas dan hai pason suak semua nilang hamuna sudena akasi raja yang mengburu nami terlumbu bima akan pinurus itu dinami tong di bagasan hai pason di dauro hami di son iman di gongkok parpudi ini ibebere nami pau punami buru nami oputai dan buru si mangucong nauk sa rumah duaon di son di bona tulang muna do huti-hutian na marhide par kue pir par sakti par kue si ribu-ribu sikka ni eme na marludu pita nami ni tuamat tamar tua ni pata anggiat ma di pudian ni na buru nami foto nami nauk sa rumah tuaon asa ludu mapang gabian ludu mapang horasat diamu akka pinok parna dabo pasodo kondisi tua-tua asa pirmay na koki baul-baul pasaroman pirma tod di madingin diamu jomu manang di akka pasal. Tacalo. Dison di pasal matu mon ngaruh kami. Talongmu, do hidungmu. Dina tubuh itu, dina sorak ko na julu. Ito humalabot do nat tulangmu. Inala pasahat to parupam alai diari naulu diari naring kanumma di jodoh dama ho itu tunganan na tulabunga Roma hami pasahat ton sabung nito ima ipasaul medomon upasatai masabung sabung nauli sabung naringgan mana puja kanauli mana puja kanalenggan tu pinopangmu yakkan tinggal hulumu matu tulang sayang dia matong di persaud madu amon itu
Borhak maho kumohoto tuwata sa ikaw mo ilang bunga. Upasan tayo may doon sa mo. Nalaman ako diho, mga kutinawi ko kanalingan binuran niya ni Butima. Pasama. Dekat tumay. Dapat ibigyan. Dan kurang. Kurang kita tidak akan pasti untuk bisa buat macam libat jodoh libat masa tadi dah cima jujak tadi dah cima jujak ngai Satu huruf bagus. orang turu isa dari gulung lagi langsung terus lagi itu lagi terus oh isi pak tulang bulu itu saya dipasok-pasok keluarga mau, saya diramuti mau, saya dijum mau ilat bunga. Jalan diramuti ma kapinoparmu akal tinanggal hunomu. Butima, mau lihat ma? Dipasatay ma. Mau lihatin tulang di Haromuna di Boko Susuni di Namnani ng Sormagon. Las rohanani di Haromuna tulang dinalaw mangduti yakta ulauta di Parsaw Madoni di Namnami na pinutus ni Tupinuno. Yang mulu alani bilingan nami Tuhamu tulang nami dan lainnya di kamu nahumurang rohanya kepada memunau merebuk kamu atau tulang nami alai ingat Tuhan tulang di hatani Tuhani jalalas hatani Tuhan itu benar rohamu mengaruhi kami merebuk kami akan parkir memunau bunga itu di basat kamu tuh kami semua patakon roh halu tuh dinai magidehon pergi sakti nabi nasamu tuh kami anggiat semua panggilan tulangin kaningan firma bukti baru pasaran hati atau dinai seru kayak kepergian ngomong semua ya bapak ngomong mau ya tema tulang ya kahata ada nawi ada ringan poda Tuhani tergiling mulan nunga di pasar kamu jalan nunga ditanya kok kamu duduk dan tuh benami yang dinamakan asa tercambar di mana di harajau Tuhani sahak main tulang jalan uni dengan nanyo asa tukukan di gagasan hai paso yakka tergiling mulan ino pari dan nanyo di jalan ini matu di pasar kamu harus di dengan nanyo las rohanami song lirutin tulangin at kalingan ulosa manaputi na uli manaputi na lega malihami kapi na dua na yon tulang song lima hata pangapos ya kami menutup penmos dia pulau kapa region ada tulang na rapat na kita tulang masyarakat jolo namunod kamu yang ay mahon tauluti at kaulota obar dia kapakadota di Tonggoraja na budaya Di bata Jehovah na usap kami mariti Kristus Raja ni Uriay Gok puji-pujian itu hamalat yang separuh namin na bumuto lupamu ali abang nabasa Allah pakiraw kami lubal kedua asin rohang ketong bangunin mo namin buhay hay mahay pasok buhay pasumpang ditongan ibagas ni anak ko namin apalagi pas tikyon ali di bata Jehovah di butoholo patungan namin apalagi manunod ni Arion ali abang nabasa imanod pagjulo ima nagburu nami ibiberi nami o bujay ng guru si Magukcho manigalon kami sa hasyangan o magkaputuko tusuruko kasunangani tutong luha po lagi o kami ali amang nabasa ala takas dibalgan orang mo dingul kusi ni nagburu nami o titir maranak titir marburu satu nomor bolu semangat berburu buru
Ijal baka gabi hidup baka sangaponi ali di baka jauh ba. Alai selaku sulma biasa hani ali amang dabasa. Tung malakir rohanami ima siala parsirangan di dami duk nawa wulungi hami. Alani di baka jauh boto hami hodo pangapu nasun buku. Asima roham ali amang dabasa. Todip perbadai ma na mga puli sude pinok parni ibebe nami na buru nami on na saur matuaon ali di pada jauhan asa makirim na sida dia kabasa-basa terlumi banyak kapasu-pasu oi pasik kupomu lubi siap pasu-pasu na jinalo ni na buru nami on di bulian na lumbi suatu dari barsuli di mona pasuli di jumpa sirai ali di pada jauhan di bagasa sadarion kumadusta ini si raja yang guru nami patupau ma adat persau matuaon ni na guru nami atau mangiduhami padupamu ali abang nabasa siya na mamuhay satu na mangusuhi adat di bagasa sadarion satro di naman wator di ali pasugot di bola pasugot tutong mangiduhami asa hona macongjongi asa magdala di bagasa dami lutong nasiyan ho ali abang nabasa Ura cumi hami di bulu nami waktu berlaku saru hami ali abang nabasa. Unang majujuri ali aupo majulau parasian ni rohami. Asa tamahami dia duanmu. Jala tamahami gabi hasahatan di pasu-pasu. Atong eleherik pamujun nami on. Upasahat hami holang marhite-hite goarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus hongkong si padua hami. Lomon ma nasau di bulu nami. Amin. Kang Ido, si Kang Ido. Kang Ido hanya kupung, tanya kumanya kabupung si SSB, kagilip kupung. Esok kami kupung sudah kabupung kupung. Lampe kasaranay kupung, di masa lingkungan kupung, maupun kupung ini. Saya kupung san, mahal kupung, mari kupung. Parjol sali mandor malati dari Bantang. Arang go sarata kay guruk dalam yang patu pukul. Di jalan ni orang yang pukul, arang go dalam yang urang, dalam yang lobi pakai yang pukul. Maku salam mau disini kabeki, amo di kami pukul, tegel limon, akap pukul. Olah iman kuwi pasar tak pelabulang, kau lihat deh. Mau pung, mau mungkin semua. Tamek kemana asal seses, tujuh orang pung. Tamek kemana asal sukses sekali dua dan bunda. Amin. Semoga maupun diterima di samping itu ini. Amin. Sama-sama Iho. Kami dari keluarga Mikael Panjaitan. Maafkan kami opung jika kami ada salah selama ini. Doakan kami sehat-sehat opung. Opungmu si Mikael, si John, si Giri, si Merlin,
supaya sehat selalu, diberkati, mudahkan rezekinya, lancarkan usahanya, perkuliahannya. Maafkan kami Ampun. Semoga Ampun diterima di sisi Bapa di surga oleh Ade maupun. Oras Pagjelma mata dok mau liatin seperti dengan bahasa ini. Allah di waktu nabi waktu nabi kan, aku akan berbuat tadi so. Oma nabudyo. Dapat tulus saudang buyo atau semua dia makatao nabudyo muna. Katiyaho lumanong kami. Sudi dia sabab ko Oma. Nagira amin tinggal Bapa. Tumburat perjuangan mo magpabagbagal kami. Alay dia sabab ko sudi nung nabudyo. Dati ako maniluwi no. Dagdag sorpaw pangalawon niyo ko. Inog ko malay ka to. Oma, Tuhan Yesus ni pangalawon ni siyang ulang ko ma. Di ang naringgan ni pangalawon ko ma. Sa imatato berkak may dihami. Dihami ka anakmu baru pahupum dohom ini dohom monomoma. Terpangidoa pato kami Tuhani. Ang iya malita pato rumah di sisina. Mangaramoti man salam. Tuhani sudi aga pinoparmon. Sa isang odos ni Rohanami matutuna paborkato ko mados ni pasupaswiro Tuhani sudi. Ang giyama akan hasil subiya kabahupumon pahupuan ang pahupumo runi ni dono sayang dia matutusa akan cita-cita ni akan pahupumi ni dono no miyoma iobili sama obili masalam Tuhani Oma memang sa mulai tamat SMA nga bisa usia koma bisa das kuliah Medan das tu Jakarta das nomor kemudian na Oma kamar sirang nga bisa aus na mamapon alay itu dia piau manang di dia piau mga rato di dia piau tinggal igonggong tamian mo doa Oma kabaw mo aliate mari Tuhan aliate mari sudah na bumulison rahmahita matangi yang mananya kon na 12 tahun hindi ang matututo din ang mga ramotita diterima di surga yang terbaik di sisi Tuhan oleh Anda Malita di Tuhan ka oleh Anda Malita sudi sonima Tuhan boleh teman punya saya untuk sudah beliau Azumul mutumul disebut sonario membesar dari biru dan terpes marwata jenek nawa pungut sudah kebutuhan. Okon jalur okon punya kujuron. Odong marwata yang sebenarnya sak nagileng sak nabagat. Cara orang ngepung banduluh. Jadi orang modang wero pengongi matut tinggalku. Orang kesalahannya ibu nah kegelengmu berburung sunukku koras masalah itu diwaktu mulai lu kekal tuapung data dalam salingmu mulai mulai mati buahani lima puluh tidak sesuai berhubung Sesiriori nama menyutung kamu yang punya pakmu agar nama tugas dari kawan yang pun kawan bakal Ay, pero kasonang mayo. Kasonang mayo po. Kalau may sa isya kasay mo. Tengah belakang. Ang isip ang isya kaya hayo po. Kapon. O di sobrang na po, pero ano masuk ke dalam. Ang pero kapag ko ang ulo pinahuli ito
Berarti mak, aku son nana saya pindah gudang mulu. Berarti masuk dalam itu dua tulang. Serta emang tulang, nama maju mulu sebelum tulang. Di sebelum kamu tahu dok tulang, orang ima. Berarti masuk tulang. Maulah mak, kecuali ya, opa jauh urus itu belum tahu, mak, sahur bermusuh. Oma, sebetulnya kan, yang mak, doa kepada dari dulu, bagari, kami butuh itu tahu, ikut kaimau muda. Hari Senin malam, telepon itu, nggak jauh-jauh, oma kan dia itu. Krisis sama, nggak tahu. Orang mah, oleh tahu tolong mau, kamu tuh sakit toh, mah. Alay mah, nak sombong, mungkin takut bakal tahu seperti Cina. Jadi kalau orang mana lutut dah baru dari dulu sampai saat orang lutut. Lagi orang masih baru mau lihat ada tuan rumah. Jauh pasuk, baca umur baru, baca umur manusia, baru pada kita siloja, toro pak, satu saja dia dapat baru tertiku, oh siloja, sila nak sila kata, mana alat kudu tidur, wasa apa tu tadi, ada tuan itu, hasil atau dikeleku, siku lah. Alani oma, materi lalu kontirion. Bahasa itu tuan yang mengurupi oma. Masuk ke rumah sakit oma. Mula mau oma, anda urus. Kudu oma ke BAP. BPJS nama aku ada 10 tahun nang mati. Neraku. Boleh 2 minggu pindah tuh di son. Boleh ke rumah sakit oma. Itu terakhir kiraku oma. Dan mula beo. Dah mula ke oma. Sampai 2 hari berjam-jam. Mula mama, dau, saya dibuka jual-jual. Dan mengalami mama, pelan-pelan, 20 sampai pelan-pelan jangan dong. Soalnya mama kalau aku semua ni. Nggak mau lihat mama, dan ini poti lembu. Saya ini belajar baru poti mulai meroh, aku lihat belakangku. Nalapo malilog, nalibolong itu bersirain. Boleh-boleh ada nagagaku, saya ingin masuk kami. Macam ini kami sudah pinopakmu. Dan tinggal kamu, mau lihat mama, saya udah mau pasuk-pasuk itu saya nengok. Jadi kalau jawab dari rumah kiri sudah, mau lihat bantuan, nakku, gelek saya. Sirio, nasoboy sotope. Ada usaha dan tuan, kami aku mak. Saya masuk dia akan bapakmu. Padahal ibu burung si Esther. Terima baru besok hari kami. Ikut mana no jam saya dapat lambat. Tengah 2 mak. Jadi saya mak pinopakmu mak. Sama lagi burung siap dari. Saya jauh waktu sama dulu. Dan tidak terakhir mak. Mau lihat mata itu kami, saya sudah mami baru bilang pernah kamu waktu kusonedaku. Saya kacang diurut mami sudah, saya mah sudah lalu boleh itu dengan kalian. Saya jaga mami awak bilang pernah, angin sokok, bilang pernah kami sudah.